Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ade alume miharu me vetu kormunda balimadkomge terega aam halate galume ngule munda ayruga alume na beenum wan aite befuna beenum wan tafat ekkeki dini mawlumat genestin mattaka Ministry of Islamic Affairs komme haftaege homa duhum buras feidu komme duhegge 11 bare me geneste live program ge mieduge program emme habelun terina marhaba danno adalum mi fahakolli fadan alume mi program ge beenumaki komme halate gas komme wagte gas te befuna beenum wan tafat ekkeki dini mawlumat te befuna fasehan libena intizam take hamijessu adalum mi program kuriyadda usluba balala ayruga ham te befuna mi program balla bayren goda gannawana fadan komme program ge gas alume mi wahaka dakkani waki mawduaka adalum dini nazarakun e mawduaka gule gotum mi wahaka dakkadan wahaka dakkar alumenna ekiga de dini ilmuriya komme doga program ge bayar wadagen devva alume mi kandala mawduaka gule gotum wahaka dakkal mattaka egotum miyadu alumenge program ge bayar wadaganno dini ilmurina badala ayruga anda hamme karim furtuma ashe azmut jamil adi ashe izzuddin adana debe furnas program marhaban edo adalum miyadu ge program ge wahaka dakkadam gendana mawduaki Islam Dheenugai Mashvaraage kurumuge Muhimmukam agule gotum adalonda hiwawta ham muhimmu mawduai Mashvaraage natija Mashvaraage kurumuge sababun libigenda natija taka Mashvaraage kurun Islam Dheenugai me goittaka mikantaka gulige alume me wahaka dakkadani aili femwarum belikamu gawina mes adi ijtimai nazarakum visnalikum gawina mes Mashvaraage ki abades kureve adi kurum Muhimmukam gotuga alumenna vis qabul kureve kam Shayzuddin alume ham Mashvara Islam Dheenugai Mashvaraage kurumuge Muhimmukam agule gotum wahaka dakkadam fashare me furtum ham mawdu huluwalumu gotum Mashwara yaki ko bakan noni maana kurave gotaki ko bakan mulal defanata Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd ade mashwaraaki agun megene islami shariyatuge ekamegge hukume asfanwa kamake mihe kaarin ekamegge lafa hodu mattaka e daayge mi enege khiyal mutene rawi hodu mattaka dekeve waaka ei Allah shaa kala rasula yakya mantrika ada kurun gotun adi ummatuge maslahate ekamun hi oikkamekkumuga waakamuga wani nama ekamattaka mashara kurun e maamugotegga mi agun men mi zamanuga mashara bune femta agun men komme mi hekose beenuwe e naaya veskam uriha kame eves insana kan neegen adi engunas ben halatuge ebajehe kamuge ahulwari mane ki mashara kurun ekamuge ahulwarinna ekamuge expert mi zamanu mikiya mi ekamuge mashara lafa hodumaki e yagun men kuran jehene kame mikamaki islami shariyatu asrtereng himenegem wa asla kiratu qur'ana kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnatun e fa angi sabit wa kame azut me alumen meeduge mawduwa kamati Islam Dheenugai Mashvaraage kurumuge Muhimmukam me mawduwa sida badada ayruga Islam deen kiya minwarka barola kametto Mashvaraage kurumaki بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هذا ميدوك بموضوع كيس أرون قبل كراغتك أرون من مهم موضوع مشورة كرما هذا أرون من إمام بس كان كموجا مشورة كرما ورجينا كانتو أرون مشورة كرما لما سألون من terengine bayaka hagegatu visnefka nove meki Islam Dheenugai onna kameka nata deen mekama barala kam nata me Dheenugai tere himenigen da kameka ehen gamtogos mismihung meduga kan kamamed mashra kurati adi ekant toga rangon natija tak fennati ve algun men tere mesina be kan kan mashra kurma beenam ve mashra kore namas me algun men edina katabawegen tibi me ma vegama Islam Dheenugai mativeri adabekkan mativeri gotekkan Islam deen genestifa wa gotekkan ade kamu kirtu qur'ana kidma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge bas folotaka amal folotaka algon men namikam bar alwa fa wa kan me algon men terengine bayakan hage gotoka bisnifa nekkame me uduga mawduwa ki irad korvi gabdo koragotoka me kamoga deen algon men na angaden ta itara hamwegen dane kame ade gotun kurus dane fada kirtu qur'ana gas mikon إشارة مكما كيت مع النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب كربا صلى الله سبحانه وتعالى أمر كربا فبينه إنك أنتك أنجوا يشاتك الدفاع فبي إيكتون إن آياتك من أنجواني عالم ران سورة تجسدك فانسسنون آياتك هذا
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذا مياتك الله سبحانه وتعالى كتم النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب كروا أنجواني إيرن كليفان أوقات ربادعتي الله حضرة النبي رحمتك جسوبني. هذا لقول منا كتب مع النبي صلى الله عليه وسلم سيارته إنجند إتر كليفان كي ورا أوقات ربيفلكان مستكون نامدوغا ورا ودا أوقات ركان بهتبي بيكالكان. هذا مي آياتك ميانجواني إكما كي الله سبحانه وتعالى لفي كمكان إتر كليفانك ماسيف فليغوتوك يا الله رحمتك كان. أمهم hippolu harukashi khulgunwa bekala kamga kalefan winama kalefan arihon eurem wakiwegen gejjeihe ehma ektere kalefan daki ashab bekalon e velevil loibaki e hagegatu islam asil loibbe algo menna tarihoge faifuttakon ekike wahakatog ekimismi handaki wa loibba pada kantatan e bohore namas ashab bekalon ektere kalefan daki e wadaganne visa teduri lobi e hamala amasil loibbe ya bekatu mi ayatu mi angawani ekamuga sabaki itre kalefaanunge kholugo folo heyakamuga sabonne ebe folomes ekotan kalefaana me do kanta kurivi ehen ekman kanta nukurivi nama note kalefaana harukash be fola kamuga woni nama emi asabe kalum se kalefaan do kolla wadagati he de mi angawani adi awranna faafusong edanna washe ebe kolunga faraton hendimawa kuttaka maaf korwashe fai kamakama kale adi kantoga kalefan emi hona mashwara korwash ehma ebe folong faraton adi kushevi kamaga ves kantakas maaf korwa ko anek kami angawani ebe folonna mashwara korwash ashabe kol ekanta tawga mashwara korwash fahi kamakama kalefan azum kandalwa finama fahi kalefan allah wakil korwash amakash warun wakil korami hondeki allah lobi odiken bete emi atuga Allah subhanahu wa ta'ala kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mukhatib korwa mi angawani ashabe kaluna kanta tak mashara korwa ad ekalefan ashabe kor mashara korwa ko bato beno maki yalagon koldan je muhim suwal Allah rasul dawto ge veriya gazi den huriha kame gas isveriya ka honne befula ad ege ton Allah subhanahu wa ta'ala hadratun wahi bawale be kal kamegga oy dangal gotke ko bakan kamuga hukunta he ko bakan Allah kalefana baawala mugen devi eyako ka Allah mi angawne kalefana kantutaga mashakuram e migen ilmerin minangawne mikamuga makkan matiweri kamekkan mi doko lagen nuwane kamekkan amehme ehngatiga shura suratuge tiris avvanatuga Allah mi angawne wallazina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun adi eurenge veras kalange ijabadi adi namadu qaim kurimi honne adi eurenge kantan eurenge medugawani mashara kurumuge usulunne adi timanas kalange eurena devita keten euren heda kurete mi ayatuga mi wahaka genneifawa tartiba behegotun ilmarin bada wahapul dakafave ei furta mi angawani emi honnaki namaz qaim kurami honna adi namaz ke islam dinuge rukune islam dinuge devana rukun matira ma rukune hameyakoga meyatuga magwa wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah devita ketin heda kurami honna adi heda kurun egetere baada sadaqa bes adi wajib zakat bes wajib zakat balakam gawani nam ei islam dinuge rukune namaz kuruma zakat dinama islam dinuga de rukuna demeda mitaga Allah subhanahu wa ta'ala mi angawani wa amruhum shura bainahum eba mi hon kantake ei mashwaraage matin kura bayke ehma islam dinuga de ma de rukunuga demeda mashwara kurum genas fawomu egel merin faha korabane mikamaga makan mativerika muhimmukam algon menna de havagin ebade mi kes qur'an algon balakam gonina algon menna fennan hori war aligada muhimmu de ayat de dalila mikaman islam dinuga baralo bafawa member adi minun maskit man nabiy sallallahu alaihi wasallam ekek bas folota kamla folota bas e bahori shaizudin almuhama islam dinuga mashwaraage muhimmukam wahada kan shay azmut jamil den hama bayan ko devvi bai kantatta islam din kiha member ka mashwara bar wala kan sabitwa
ama ege itura mashwara kurma islam din bar walwa member hama komisar ka itura tafsir ko bayan kol defanat adi bodam mi hukumegge gotuga alwome visnala mi mashwara kurum hukume waki kandayala kam gwanenam ekama gulen tafsir gotuga bayan kol defant هذا دمج الشيخ خدمته فحكوا رفضين أصلك كيرد القرآن أديكيت مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة مكم مهمكم ورب ربود يت أدي خاصكم أمتوجه مصلحة كم يقولنا كنت تتو أقول من يترى مشرع كربيكم أي أقول من أجيكم كيت مع النبي صلى الله عليه وسلم لا مثيل مثال تكوافني أدي أصحاب بيكلم بدار وحديث مثلني أنمي كيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وربودا يبيكلون يكلفانكي الله حضرتهم evidaal wihen nabiyaka hore adi wahi baawalem gendevi allah hadun madada rakkatrikama ekalang hadratun ilhama horiha kames anna hindugaves ekalefa asabe ekalem begine mashara kure be ekalaki awon megen mitalaka muslimuna kurimati wadagan nevi emme bodu ekkamen ei badur hanguramaage masala ingato ei muslimu ekamaka tayyaro fo ekkame besnu adi muslimunga aare bare ekamuge evvesechenne adi ekam tamrinul hifakasne نمسكت ما نبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كلونge مشورة كربوا أدي أصحابه ترين مهاجرنا أنصارنا باكين كربي كنge بينge أدي يفه هنغرامن إميجه مسلمنا مي حقا باطلا دكولا هنغرام كربي مسلمنا بدو مي نصر لبي كامياب لبي مفه غاوس مشركونge أسيرنا ده تري كنت كربوانه مشورة كربي أقول مي بينge مكيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرفان خارج وسسبي waki ashabu kan wa jamai gotek gaves waki ves mashara kure bikan ebenge eme megeni umarufan vedale baswa un megene e allah rasula emi hunge karuga jahashe kande firhen mane hanguram kula mi hun den efahu miati abukurufan karesen den nevi emi hatun fidiya naga emi hunna waki ki emi hunge du kollashe ema fahun kit rasula sallallahu alaihi wasallam de bekaluna mashara kurabba e mashara kalefan menengevi ni memberin bayfar bora misal abukurufan de virawaya ekota namas allah subhanahu wa taala rusaba wadigati umarufan de virawayu hagigatu e masharaga ekalefa ero virawaya mi amal kurma duniya mudalle benu wa kamasha e emi allah ekala rasula ya dekola mate islam din nikameti kurma mate muslimun nikameti kurma mase kura bayka deterega nete itur wahakata ke dakka kashe ehme me mihoti me angurama kula mihum hukumaki duniya goriya gamek gos e kubrin gotu balahmu namal qur'an e gotashe mitanu ga gon mene be hukuma balar gon me be by far me ne washawiruhum fil amr miyati odemmege sheikh azmat bidalu tilawat kuri ayatuga ofade benge washawir shawar yushawir washawir oti miyati amr amruga siga asa amraki usul fi umar bidalu wa gotuga ege ebadakadni wajibu nahiye vejje haram vegende enunto ehme mitanuga ilmeringe terege miyati sualaki wakin khasako gawmuge isveriya nota gonmen kame kurma awone mashara kuran jehen heye mihekare nege kantattoga emiha nege halatege sharigotu nassen nekkamega hukumen nekkamega mashara kurun enage machan ekkame ingeto evi wajibu kameg gotuga namas ilmeri enun halatuga e ikhtiyari kameg gotuga e irshadi amre gotuga bay ilmerin bayan kurbafe ehme irshadi amraki awone menge kan kofiya rangale misalaka kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam badur hanguramaage waki ki ashab me kalwa ke be kal mash hodu hanguramaage do hugas kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam mashara kure ege teren zuwanum mashara ek mashara kurewne hanguram quran tanaka hanguramaya mi nikunnan nikutuma be goton mashara kure kalefan e mashara asme zuwanun ta mashara eroi timanne madina beruge aslo kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam beenum fului madina terega hangurama kurabba e angenunnu sege baawren muslimun adadu madu e rohimi mekan kurum names zuwanun debi mashraag machin ekelefan uhud hanguramaage mi awon me uhud farbadal mata madina beeruga hangurama kuruma e mashra hippa nikun nevi ngeto nikun nabafa mi ekelefan mi hedun kol turu kurabba hanguramaage hedun kol turu kurabba mafo den nevi evves rasulaka evves nabiyaka onnaka menun hedun turu kurum mafo hisabun nuwana de mi ayatuga benge فإذا ميتي وشابرهم فإذا عزمت فتوكل على الله معنى كما كعزم كان على في كم غواني نما الله دم وكيل قراش ام علم من ميات نانغوا ده حكم كي مشراغ عزم معنى كما اون من كروم عزم كندم كورين كما كروم كورين نه مشرا كورن جهين يتو ام بينگ اسلام شريعتوغا اسوترين وا كما كدم ميغا ilmering meduga miyata agone men hama mi komgo tevvies mi kamuga ahulu werin
අහලුල් හල්ල් වල් අක්ද් මේ කියන්නේ මානේ කි කොම්මෙ මුංග මෂරා නොන් එකි එකම ලෆා දෙවේ වරුගේ එකම ඉල්ම ලිෆාවා ඒවා දීනී ගොතුම් ෆුන්නා බුදුමරින් ඉස්ලාමි දවලතෙක්ගේ වෙරිමියාගේ මච්ච ඔ වාජිබකේ ෆද මිහුන්නා කංකමුග මෂරා දීනෝ ශරවි නස්සෙන් නෙක්කන්තත්තව එහෙම ඒ ගාය ගණක අගුණ මේ ખુલાસા ගොතේ හුකුමා ති සුවාලුග බාද අගුණ මෙන්න මේගේ හැම ඉතුරු මාලුමාත ඉන්ෂාඅල්ලාහ් පුරියව බාතකුන් ලිපිගෙන් දාන කම ශාමි හම ශේග වාග ෆුලු කොනේ මිස් වාග කොරේ හම කීරිත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කි වහී ලිබඩාගන් නාම දී රසූල් බේකල එනම සෙකලේක ෆාන වෙස් මෂවරා කරවම මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ එංගේ වදී මියා ගුලි ෆවා කන්තත්තක ගුලේ ගොතන් කොම්මසර් කන් ඉෂාරා කරේ දාදී අලවම මිහාර මිදක්කනි මෂවරා කරමුග මුහිම් වාහක මුස්ලිමුන්ගේ හයිසියතුන් ඉස්ලාම් දීනුග මෂවරා මේ අහම්මියත් කන් දේවා ෆවා කම් වාහක කොබා අලවම මෂවරා කරම් මිජේ සබබ තකි අද රංගල සවාල algon men gina faharo mashra korane den e algon men kommes ka hala faada onnana kamanga bulu koreweti namase gitor algon men visnala eruga kuristenne fada mi algon men ge deenuga teren himenigen da kamekan algon men engage kamanga oni nama ekan algon men visneje kamanga oni nama ekama deve samal kan itur wegen dan ei deeni gotun korewe kame gotuga Allah taala hadratan thawab libani kame gotuga ekam wegen diumon ei islamic kamanga oni nama itur hin hama jome libigen dan timanna vefariye fattan nuata ehmes masakata kuran nuata kaawanya kuran ehmes kame kurmaga bayka mashra kurun ei deen timanna amur kura kame kan deen barala kame kan kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga sunnat ekkan inge kama goni nama itur hin hama jehome ekama libigen dan ehma furtam kama ki ei sunnate kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga sunnate itur kalefan amal kurbi kame mashra kurun එහෙම ඒ ෆර්තම සබ කමක දෙන්නේ විදාන කිත්ම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අමලිය ගොතුන් දක්වාවා කමකවාති එකලේපාන තබාවමග ගොතුන් අලගොමන් කුරා කමකේ දැන් අනිකමකේ අගේගතුගස් මේ එකෙක්ගේ එබලවර දෙමිහගේ දෙබෝ රංගලවාන දැන් ඉරස් මහාවරයක ආසෙන් බහෙම්මේ හැම ගොත දෙමිහොන්නවර ඉතුරු මීහක කම් බයරිජ් කම ගෝනීනම ලිබේ මෂා ඉතුරුගෙන් දාන namas mikamuga demes rehizidena swa kore fadan ekamega mashwa korwe mi hunne ki ekamegge ahulu verinna bon ei dien alugol menna irasha de ekame eme fada bayaka mashwa kore jekama goni nama ekamuga rangalugon alugol menna fenigen dan tafatu goitan alugol menna ikhtiyar kurma fursat lebigen dan ehme ei devana kamekam denne vidana ei ekamuga rangalugoi nota rangalugoi take itoro goit take alugol menge korimecchen eron annan deetere mashwara libo mangalgol menna etere rangal goten ikhtiyar korvidani ame hemme den me mashwara ge wahaka deke veero me aili femwargas fardi femwargas awasha femwargas geetere femwargas adi gawmuge femwargas me huriha daara ges ekame em edara goton edara kuranji mashwara ge hukuma kanta tafatu hengadan muhimmukam macca misalaka aama maslahattake ekalewege gamba kame kama goni nama berimiha ge macca ekantaga mashra kurun ge awlakam bodwegende bappa ge tere kora kamegga mamma yana ota dar bodhe darinna na to aala ge hemmena mashra kurun ekamuga denje samal konwore mi kantabas bege baade ama hemme mashra kora kama goni nama noto mashra koggen algon kame nimma kama goni nama ei miweni miha ko beenamege nimmale goteke miweni miha ko kuri kameke ehem bune eradduwa faarukyun raddum salam begende ei warbodu hin hamajum hagegatu gas ega gina beegge baawiru ekalewege nimmi fe gotekam goni nam komme mihe kase mihegge daworen ego ekkamage hisas wegende e miweni mihe kame nona aharmen emmenge kame gotuga hisas wegende hagegatu gas kame nemegen daru ega gina beegge rawi ekalewege nimijje kam goni nam ekamaga shamelwa anota stakeholders ge warbodu hin hamajum ekamaga libegen dani namas evs ka mashura kor men neti evs ka hala mi hunge se neti no tahala ka hala men neti hame kane matin ana order te kam goni nama ekamuga emal korenje kam ekamuga ves hinno tanas kame hagegatu ga sabada namas e timages baarumen ovegen nimmi nimme kam goni nama kan tanfis korma emme kuriga honna ek ekamuga emi has wegen dan emei kantata tanfis wegen dima war bodo fasiha ka wegen da kam hagegatu ga hasako ekamuga stakeholders ge mashura ko kantata nimigen diun ame hemme Allah ge baraka ekamuga levo mi hagegatu swara bes muhimma nokta algun fa kollenje e lillahi taka
dino kame gotun sunnata tabama gotun algomnen kura kame kama goninama Allah ekamenga barakallahu bana de ega manen non e emme rangol gote kama begen ekan or kame kame gotu begen dane e ad lazim kame no namas mi dennave kantata mi gatene annan algommen kam kanta toga mashara koggen ekan nimma kama goninam shay izadin mi hama furtama fashion irugama mashwaraage taarifaka dierge shay komisar ka ishara kore baikala kantata uga mashwara mi ek hiyal badal ko mi fada amal kurumuga wahaka mashwara yakim kala gotaka baikala kantata faha kore misalaka islam deenuga hukum kandali fanuwa ko mi kom mashwara nukure vidana kantata ke bohoriba nune mashwara kurun hudda waki kantata ke ba mi hiri ಅದತೆ ಮರರಂಗಳು ಸವಾಲು ದೆಂ ಮಿ ಅಗೋಣ ಮಿಗೆ ತಾರೀಫುಗೆ ಸಂ ಫುರುತಂ ಫೆಶಮುಗೆ ದಿಯ ಫದೆಂ ಯಾರು ಅಗೋಣ ಮೆನ್ ಸ್ಟಿ ಕಂಡೇಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಹುಕುಂ ನುಕೆ ಕಮ ನಸ್ಸೆ ಒಯ್ಕಂತತಕ ದೇತೆರೆಗ ಮಶರಾ ಕುರ ನುಕುರೆ ವೇನೆ ಏ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತುಂ ನದಾದಿ ಕೀತ್ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹಜರತು ಆದಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಇಜುಮಾನ್ ಸಾಬಿತು ಹುನ್ನ ಕಂತತಕ ದೇತೆರೆಗ ಅಗೋಣ ಮಿ ಅಸ್ಲುನ್ ಸಾಬಿತು ಅವಸ್ ಕಮಕ ದೇತೆರೆಗ ಮಶರಾ ಕುರ ಹುದ್ದವೆಗೆ ನನ್ನುವೆ neng misalaka neng khatnatu gawun mashara kuranjen ham ya ekko awun menna misalaka Allah uredumaka wa kamegga mashara kuregen nuwan islam sharia huddanu kura nuwata awun men ijtimai midamanu mikiya mingada nufete kantata kommega bayga sunnan ehma awun menna egeni mi kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ashabe kalunge ke be kalunna kiyes homa kankamuga horiha khalifa horiha verimves ebe kalun mashara kurevvi kange benge එහෙම අවුණ මෙන්න මේ මෂරා කුරෙව්විරු මෂරා කුරෙව්වි බොඩති මේ මුම්මතුගේ මස්ලහත ගුළුම් කුලි කන්තත්ත දෙමගේ ෂේඛ් අහමද් අස්මති විදාලු හිමසාලක ඉන්ඩිවිජුවල් මීහක වෙස් නොත වකි වකි අෆරාදුන් නවස් ආයිලාතක වෙස් අදි මුයිතමෝගගේ මුනස් එබෙම මුගේ මෂරාතක මුගේ ආයිලෙමද මෂරා කුරංජේ නවස් ඉස්ලාමී දෞලතක අවුණ බොඩ මුඛාතමි කුරවැනි දෞලතෙක්ගේ වෙරියක හුන්න ෆරාත නුනියා මිදමානගේ බෝව කැබිනට් වෙසතයි මිහුගේ ආම මිනිස්ටර් වාගේ කැබිනට් මෙ ඔන්නම් මෙජෙහනි ඒ රයිසු ජම්හූරියාය ඒ ආම් රයිතුන් හුරියා මස්ූලියත හවාකෝ ෆුඩිකම්ගා වියස් ඒ මස්ූලියත රයිසු ජම්හූරියාගේ එම්මේ රාවය එකනි නිම්මාෆියා ඒගෙන් මස්ලහතක ගෙල්ලිගේ වදෙ මොයිතම බයිකෝ එයාමද ශක්කුව බකුරවේ එනනේ කි මිසාලක අමිල්ල මේ ಜಾති මානේකි මිකන්තත්තක හුන්න මිහෙක්කම ekitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam bay kahla masharat nabi be kalunge siyaratun aguna balaru mashara kurema fa masharaage e be kalun arwa waki waki mihunga mashara se amal kurabba den suwalaki ei lazimu kametto mashara kura farata salaka awun mengene miyani kame meni gotaka kuruma oti ei deenuga kande elefo ekkame nota gaanuna kun kande elefo ekkame kan kuruma oti yamu awun men komme ekamuga mashara kuranje heneto ami mehanu demmege puri sawalen weta awun men nujehene tinnasse ekkama kan nuje mashara kurakashe ekama kos misalaka e kamakun nukumedane em akhir natija ege baake gelida natija ka vejje kamuga ummatu maslahat okkamuga wanyamu ituru lafa ituru wahake mi zamanu mikiya consultancy no tagone me mikiya ituru rawje hodumattaka emihun wahaka dekka emihun discuss kurumaki ekkama ke egeterege ingeto miga aslaki shariyatuga awun men huddanu kura evves kamaka mashara kuna adi islami ummatuge maslahat kamege nekkamen wan adi farudegges maslahatu onna kantato mashara me kurani kura iros awun men mi kantataka riaya kuran jehenakam ya shay kuri ham fa kurave mi mashara kuran je sababta ham bayan ko devi awmen fene ham wargina far mashara ham kurave tam fene ennames ham wargina far fenna kame mi mashara kureifa mashara kureifa emihunne mashara kurevnu gota eggota nungota amal kurave tam wargina far ko mi kam nuku bedan natija ta ki te me sawal jawab denwa kurin adi hukuma behe gotun kuda wah tafsil kolla fadiyun muhimmukam fennati ade kit qur'an gas me kurin tilawat qur'an ayat gas Allah subhanahu wa ta'ala kit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mukhatab karwa amruga siga asawtumu ilmering ega wajib kama vidalwa henduga ben ilmering mega adi ei itre kalefan sallallahu alaihi wasallam mashara kurun wajib no kama sama dalil nangawa miatunna adi enem hadisatoga macha binawe ema bayin ilmering ei mashara kurun ei wajib kam vidalwa arba be kalon ega wajib no kama vidalwa eme diga veseba namas islam deenugo oikkame kan eike ves be floko inkar korba kamen no
Islam Dheenugai mashra kurma baralwa kama Islam Dheenugai sharu kurevigen wa kama kama kitma nabiy sallallahu alaihi wasallam mashra kurevi kama mikanta baad demi swala kama enani mashra kurma me baralwa fa otmaku mashra libumung den yang amal kuran jihena to no to no ko du ko levidane to mi swal demi ge silveri vidalwane me degote ham vidalwe eba ei egote ki wahigota kama mashra libje kama wani nama ten hisabon yang amal kurun anil bayan bani vidalan on verimi he kama wani nama adi yang amal kurun ene macam adi lazim wegen node mashra ene hodane ekama go rangalo gote hodumok beenama ge rangalo gotta me denigatumok beenama ge yang amal kurun ene macam adi lazim wegen node evsama ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam bay amal furtaga macam bina kan ilmari gote vidalwan gotum bayin hadisatan ge bohori kitma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge wala zati dirulo maga be muhim hadisa ei Aisha radhiyallahu anha ge be gotun hinga di ifku masala itra kalefan ekik be forna ekik masharata korevi be forlong Aisha kalefan vari korome sudalabe tafad masharata devi namas itra kalefan en ebes masharata kan amadan nokorava mad korevi denge fahogete dohevi fahang Allah subhanahu wa ta'ala ekan wefayoke bayan ko dawa ashad fane kan bariya ekan baka angawa ohi bawa lebe minum mas halatan ebe hori tere kalefan me mashwa libono gotan sida amal no korava hame hem bay faharo de gota tingo tos mashwa ebe libe egatan komse gote hear korava fane fad gotan e baad ema mi gotam algon men bisnalum dalgon fasave gen dana me suala jawab denuma e mashra libi je kam wani nama den en amal kurma be gotum aman ko kam wani nama kinat tawani ade amako mashraata libi en amal nokura kam gawani nam am gotega eta mashraata ke korevi en amal nokore kam gawani nam noto nokura kam gawani nam ei hage gotum mashra de faratta koge hituga war bodu mayus kam fidigen dana kanta tekenge etimammen mikamuga eta duhegge masike kon eta dirasa ta kon etan hodun teken hoda eta e pare me dirasa kon hedma fogom ko mashra dirmun ekan amalan nokuriye mikamuga timammenge mikan kormuga beenama ko ba pad mayus kame hita veribon e kashige vedana kame am gotega mikam mehem vegen da kam goninam ehema mifada goteka mihikam vegen dion e mashra den itora muhimmukam to mashra hoduma dahitaka dima vegen dana kame e hagegatugas ijtimai gotum bada karne or bod masale kama wegen dana kamenge mashra den tibi ekamuga hodoring ekama inkar korun ekama fasje hon ehma mashra hoda farate ges muhimmukam ei mashra ta tereng amal koreng hori kanta ta amal korum gendim namas midenne fadan amal korun verimi hek macha lazim gen nakun nude bangel beren vidalwa gotu ei korugota kam ekamuga denne vidan hame heme me de ekamuga amal korem da kam goni nama mashra den tibi farata ko sor bodo hin hojjema annana ekan tawga mi hunga baawri ekulugen baati veli ba hinga mojoma efad kan tawga kuriya diumuge tor shawgori kam bes me ofedigen dan shaydan romana mi hisab de un wahaka tawga tere mi salonda ham almana inge mi de ham emme furata emme kurim peshinge mes kuremon anna kamake mashara kanaka Islam Dheenugai hama baralo wafa is kamake mashara kurmaki rasul sallallahu alaihi wasallam es amal korwa fa ebo hutte mi gota mashwaraage riti misal dakwa fa hutte mi mashwara koggen muslimun ko fori kantata ka adi ek sabu nokme fur foni natija ta ka mi fada misal ta ka men komisar ka ban kol de pant den mega won mehma misa ta qurar ko mi den ta gunim wesa won men nage kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ki emme gine kantatto ke kale fa sabe kala mashwara ko rebi be kale men namuna dekke be kale kai benge adi migotun Islam Dheenugai meate kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam haya puluga hangurama kantatto gine kalefa mashara korebe eden ummatuge maslahatu ege adi moitamegge mi rakatri kama mi amna silma guli bhuru kama kawative efada kantattawga emmege mashara hodumaki e verimiha kuranjehe kama kawative adi ege komotebes moitame mi agunmen engene salamata rakatme be emmengeves bayaverime go ovegen එහෙම අගොණ මෙන්නක එකණි මා එකණි එබ්බස් කමන්න කුරෙවෙන එකයි බෑංගේ එන්නත ඉස්ලාම උම්මතකි ඒ අගොණ මෙ බොඩ මේ එබ්බඩ වෙෆා වකි එම්මෙන්ගේ මේ මේ ඔය බෑවරුන් ඔයින් උම්මතේ ගොතුක දක්වා දෙකම රම්සු කොත් දෙකම
egotum agon mennege kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ohodo hanguramaage da de bidalu he kalefa pasano kantattawga alige fana usama bin zaid as mashara kurebbi ade kit ma nabiyya sallallahu hanguramaage me hama waraggina kantattako duniyawi amile zati kantattaka mashara kurefa hangurama kanta mashara kurebbi kange am yafo kalefa ashabe kanu khalifan wa tamumatu furatan veri me ke Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ekalefana kurimati wadagan nabi agon mengena khalifa kam iswe kurebum fo kurimati wadaganne war bodu musibaten e musibate ka gon mengena emi murtaddin nami kiyabe mane ki zakat dinu manawegat bayko e mi hum mi agon meng bani tami bani hanifa ga bila ga mi hum alang islam mi hum islam ka mi hum ge aqida harudana enno e mi hum asbuniti man namadu ga mu ko zakanu dena namas bihada bodu kam dimawi me eru tibbe umru fan me bodati wa ke kit mi sahabin na kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam mashara kurebbi kange bayenge mi zakat din ma umrfan vidalwi ki vegen heye kalefan mi namadu kuraqo hura mi hunna dekolo hanguram kurabani ekit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith fulenge bote umirtu an nuqatilana hatta yashhadu la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasul wa tuqimu as-salata wa tu'ti az-zakat dhalik asammu min dima illa bihaqqi samahsama allah mane kitiman kalefan amruwegen veye emi hun shahada de kalima kiya baki itiraf itir gabul ko hitun gabul ko yagot amal ko hodan dadi namadu gaimi ko zakat dif hodan den emi hunna hanguram kurum ekan koffiya den baki huri kantatta emi hun allah macce mi le baki ki qur'an rakatari we gemwe ehme den ot bay ko allah macce shewati den umar ufan masharat erui mi kan nukurma ekama ko sabba kurfan vidalwi ekale fan eka amal nukuraba engeto amma igota mi agun mengene hama mi hanguram lashkar commander ka Khalid ibn Walid pone masa umar ufan masharat erui hengotaka e Khalid ibn Walid ki tankole mi adi Saifullah ke lagab ay wargoda commander ngeta wara molo hunaroberi befule ekama ko adi sateke ten hanguram kurabba hori kamuga mi enge agona menna islami tarikh enge enge seka denne tankole ekkala mi din dimeta harukashi be kalu Dheenugai ekale mi Umar Ufan beenum wi mi Abu Ubaida Amr ibn Jarrah mi ummatu amanat tariya lagule wadanne ekama ko Abu Ufan egotakanno kanta ka fahum bay kurabba kanta kurabe hemengeni veri miha demmege Sheikh Azmat vidalu hen e lazim nuwa sabaki mi eruwe mashara Abu Ufan ekam ekalefan aslu bellevi kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hayapuluga ka emihun zakat dakkafa mane ekalefan fahu emihun zakat nu dekkuma emihun dekolo hedin bahana dekkema e bahana eiki kabul kure bahana nonkan ehma e kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hayapuluga ad islami shariatuge Allah wajib kurabba kama ka wati ekan kuran jenaka ei agun menenge ehma migotum ama Umar Ufan khilafatuge sekalefan mi ekeke be kalun nama kan kamuga waake mashara kurebbe kan e benge asabe kalun eka mashara kurabwa e mashara ya eggota amal kurabwa ginen huri ade mi ade e gina faru alwon mengene gina bayge mi ummatuge gina bayge ijma wa manake mi ummatuge bes mi magfurad makka ijma no anaka e hadith dalilunga balibe la tajtama ummati illa dalalatin mane mi ummatuge mi hun kamakame debbe henwane magfurad makka wa kan ehme egotum mi awon menna megani mige mashara kuru kofi kamuga wani nama egen awon menna e mashara rangulu mashara erigen kamuga ahulwerinna mashara kuregen e arwa mashara kifumun libeni faada kan engigen de ni mi gotum egen hori bay misata metanu gadi kurkolla shami alome hama mashara waga dakkar galome na hama MNS kabul kore kan komme mihe ki mashara devena mihe no adi komme komme mihe ka mashara nos devena komme samalome hama eba kabul kore alome komme ka mashara en hodalam beenu komme go veena mas sakalome dini komme go vejjam hama shehon kar mi ahadani mi komme ga kinetto ta quran ko ba mashara kureve mihunge hunnan jehena sifataka ki ade muhim suwale me algon menna engejje mashara kurun e Dheenuga barolo wafa kamekan Dheenuga ma kamekan matweri kamekan adi sunnat ekan en amal kurun e den suwala kamene dalgon me mashara ha kam goni nama ahani ka ko ge gatun to me hage ko salgon menna engo muhim suwale den ti fa koreve kanta misala ka Dheenuga masale kam goni nama e ka hulwerin kar e suwal hamme jeni sihi kam goni nama ekamuge mahirun karega suwal korme jeni not ijtima ehin kam goni nes ekamega funna bos ekamega tajriba lifawa idara ga mase korba be funna hage to ekamega mashra korben jeni mi jumla gotega ngeta jumla gotega
mikantan annanago de mashwara korave mihage sifataga behegotun ashartaka behegoton ilmerin wahaka dakawafa we wargina dimadimal wargina engaltakon egoton me suratuge 36 37 38 39 me hataru ayatuga asfawa wahaka daga behegotun wahaka dakom mi ayatakon ilmerin nangawa mashwara korave miha kibaga hunnamane bay sifataka behegotun demitaga algon ay number hame kana me zikr kolli mitaga ay algon mita qur'an ko kurigen dan egoton me ayatuga asfawa sifatu terenge sifakan ilmari nangawane al iman billahi allah iman wa mi hunne den devana sifaka me ayatu me nanga me ayatuk me nangane at tawakkul alayhi adi allah wa wakil qura mi hunne ema allah iman wa adi emihe ki emihe kan toga allah wakil ko Allah barosa wegen kandata kora padami hekamuga humen den me ayatuga me annane emi honnaki bodeti faafatakan aranu ganna me honne emigen elmer fa korobane masha kore me heki ei bodeti faafataka faaloga araganna me hekamuga wegen nuwane adi fahish amaltaka me fada kandata kon durheli wa me hekamuga wanje hena masha kore me heki hamehemme emihegge husnu sira wasuluk emihegge akhlaqatun ay rangalu mihekamuga mihum balaganna fada mihekamuga umem demitaga rangalu mihekam balaganna mimana korevidan emihegge faratun mihum badanu ganna fada nota ijtima minganta ka hilaf kantaka nota wakan kurun nota me ehnem ves mujtama badanu ganna fada huni sifatake hori mihekamuga sabitun wakamuga oninne ay rangalu mihekamuga algon menna beligen dan amehemme islam diinuga shairataka islam diinuga shiarataka hurmatirkon hitami hekamuga emiha won islam diinuga shiarataka islam diinuga hukumtaka gonjaha malamaka furasarako faadukiya hadami hekamuga begenen nuwane islam diinuga shiarataka hurmatirkon hitami hekamuga ma amehemme meatuga mashakuru me hunna behegotun tankolege menani wallazina istajabu li rabbihim meatu ilmari medalwani allah gamar fulatakan kiyamamga awaspa bayke em allah gamar fulan amun den yamedo fastehi poda haka amadu nukuran goddakka hada ben nuneke em allah gamar fulan atoje kam goni nama eyan awaswe ganna bayke nahi ekam goni kon durheloma amrekam goni nama eya gotun amal kuruma hamehemme namadu qaimako adi emihunge mudulun hedakon ole zakadi sodaka kon ole mifada mi ayatakon elmerin nangawa bay sifata kemmi den kunis den nefa den oragina sifata ga bay ko elmerin ba hak dakafe den ayakoga mi annani e mashra koreve dairag funna bos note dairag tajriba hori mi hekam gawon e misalakan algon men kunis den nefa den sihi kamegga mashra nga hakam goni nama da masuri ga dairag kanumate gole keolaka iswal korakam goni nama eki adikam halori kam gogen dan hamehme masurikama behe muhimmu suwal masurikam wahi gadi gano kurun oto wahi kahala mahe wahi gadi takono beno oto wahi kahala gotaka masno beno fada suwal algon men doctor ka kofi ka mani nama esadi algon men nang ekorevani adi rangal masrakam gogen no dan eme keolonna hagegatu gas war bodu tajiban honnane kanumatiga wahi kahal masurikam koraruga wahi kahal masurikam kurima de masurikam gelnon libekama nota masurikam fasiyegen dane men gotaka masurikam korakam goni nama adi henhem mistakam sim gotakan takora mifada wara gina tajribatak honnan hagegatu gas ade akhla tajribatak honnan algon men university to adi kitam haro kiwis nalbe fada ham eta tajribatak hagegatu ga masuringe honnan de me kom hen waka dakam gotaka no ate me tajribatak me honge hunartaka waka dakam gotan no me ehma mohim point ke e daara kan khasa me hekamuga emi hekawon muhimmukam ke so ame mashra korave kam mashra kora kam gonina ehma mi kurugotaka dana kamani na mashra korave mi ha ke baga honnan je sifata ame ha kelmerin fa korva e tedweri amanateri kam gawon den me ayatu nagon sifata migoto vejji kam gonina hakikatu ga mi heke amanater tedweri kaswanje den kitman nabiyya sallallahu alaihi wasallam bas fulaga aswawe المستشار مؤتمن مشورة هي ميه كي أي أمانة تريكه
mashwara ehe miheki amanatireke maneke miheko mihek gato kamaka behegotu mashwara haaf kam goni nama ekurona mashwara ke amanate gotu gena balagan nanjehene enago social media ga nota podium toga men miheko men kamaka tiwana karen tiwana men wahaka bona feona men gota kanta kor none amanate ke ena gato kurana mashwara ke amanate gotu gena amal koranjehene ei hama koranje hasaka sirre kam goni nama nota qawmi maslahate kelekwa kam goni nama nota aile maslahatu nota aile sirre kam goni nama eke gotuka bas mihon kare dakkaga mana wahaka kono ene hudda nu deha hindega ene wahaka dakkaga nuwana ene kare mashwara hono kant me kurgotaka mashwara korwe miha kibag honna jehe sifata kada shayzadin hama awman mi wahaka dakkalewani islam deenuga mashwara kurumuga muhimmukama gule gotu den jumla gotegga tannawa kam gowani nama mi mawduge tereng hama belun terina hama devwana mesjeki ko bato ade mi agun menna mi geni mi masharaage usuta ki agun me islami deenuga aso kameke duniyavi kamekkamuga bay mi hon ya agun men duniyavi kamekkamuga vies adi mi agun menge maslahata gulun hori kamekkamuga vies ei mashara kurumaki islam deenuge aslutere adi kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnatun saabituwa kamekkama bumaayko agun men jehiye kamuga ahulwerinna komme kamek kurum wakin khaasako agun men kuran gasto kura kuriya kuran gasto kura kantattauga ekamege mashara hodafa ekamege ahulwerin kaari kan koffi kamuga wani hitama kura kanu jehene bayfaharu mi dimawa kamaki agun menga mihe kola hewlafa mege bidakul sifata guri ay kamuga ahulweri mihun kaari de lafaya note mashara gota amanu kurungu sabun waragina kantattake eba kurimative ena dem fahungo se kamattaka hitama kuram mejene demmege bidaadu hin amanate masharaaki e mashara kure faratum wes de faratum wes ena arwa mashara samanata bane imam bukhari mige war rangalo wahake bayan korabba ve masharaage babuga warabbodu faada ege terega misalaka mihako veri mihakos ade veriyakos kamega holveriyako mashara kuri koffe masharaaki e rangalo kamekkamuga bani nama ekam vei sharigotu sharoi kamekkam gotuga dekigen liya amal kuram wane ei ekotun kandeligen misalaka faalu bayanve ekamun mengen huri bodu maslahata gelli daane kamekkama kanwa komme kamekki maslahata gelle bes kamekga wonmen e miha ko de kitam ge hewla fa dinas mashara egot amal ko genwan den tedwerive amanat terivun den awon menge tereng mi komme mi muitamo gam komme mi hakis mi awon men islam deenuga mi adu awon menge mi kiyani mi amruhum shura bainahum edto mi ati mi hunga meduga mashara qurashe e shiare menna senge ekam ennone ya gota amal kurun amal tabbehettome egotugo matinne muitama ege hebala bauti shazmu ani malo me mese goto pawata de pan mese ade mashara kurumake islam deenuge shiareke islam deenuga asfa wakameke algon men kantatoga mashara kurun algon menge ade kan hadama bahiye algon men kitma nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sunnat ba samal kurwegen dane kitma nabiya sallallahu alaihi wasallam khatim qaraba kit qur'an ga allah qaraba fa deva fa irshad ka bas amal kurwegen daniye ame ko algon men goto mashara kuraka magoni nama algon men kantatani mam guys ituru le fasihegen dane ekantoga allah ge baraka leben dane adi enimani montako ameduga hitama koran jehun kodawegen danot madwegen danot hitama koran nujehene ei bay kama behe mesme honna mashara korewegen nim fe nimek mogoni nama ade kan kores denne faden ade kamyabuni kam gavies ei kame kamyabon e lazim kames non e algon menna bay fara behive den ki harangal kamen hemme den ki be den mekan mina marangal wanno he age katu algon menna bay faro hiwa hiwme adi hemme mashara koggen nimma fe nimma me keme den ki be mite mihen kan kamyabon e warbodu gellemenno hemme eki algon menna adi ingechanno algon men beno bagata allah ekam algon menna nimma wade bagata wartafatiche algon men mekam gabul koronje hagigati ki algon menna visnane algon menge sikonde kurit ekkama ko adi kitam bayako ekama medu mashara kori kam gavies namas allah ekam nimma wa nimmun e allah algon men nimma wade makam goni nam e hagigatu ga algon menna hori hevekam algon men gabul koron begotan algon menna kantata ka medu bele kam goni na gabul kure kam goni na migot algon men kantan nege kam goni na hagigatu gas hita warbodo hingam jamel bigendane
මේ zamanuge me kiya me bodu ebbaye kamga depression a mikantaka war bodu farwa hage gotugas timanna beeno yogote me namas Allah timanna tere nime gotki me Allah beeno wadi gotki me yagiyenos Allah timanna me dugan nime ma haykom bodu wani mekam me goto no me timanna hekma waati Allah gotun nimme vi timanna hori asabege hifime namas mekam muhimmukam sabto hefa tedweri kama ko mase kono ya ko ekanna kami awi kam honi nama kabul kuram me hage gatki Allah timanna ebar maaragal gotte mekam goti tibe ekan kame wegen no diye Allah timanna me duga dere gotte member no korwane mi gotangal ko men kabul kore gawne war bodo ingama jiyam hage gatto gas dunia hayangal ko men faawir kama ko heda korwen adalum program bayar wadaga ham tede malmatata kade be phone veswar poda shukra danno engeda ade me dalgo me wahaka dakkali islam deenuga mashwaraage muhimmukama gule gotun algo program ga ham shehun algo de bayar wadaga de shehun war tafsili gote ga mashwara kurmaki islam deenuga kiha boda barol wafa kama adi mashwara kurmuga sababu nukma gendana natija taka adi miga amal kuran jehna tafate ke kantato ga hukum taka gule gotun algo tafsili gote ga malmat hisa kurevi algo enge midi mashwara ki hama ekani duniyavi kamege gotu nu vore boda dini gotum mes kurun algo hama bar wala fawa kamekka adi rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun algo sabitwa sunnati ge gotu ga vesal algo kuran jehne kamekka adi algo ummid kurani miyadugo me mawduge tere mes te be phone beenon tere mawdu matta ke libigen diya kama algo ham program nimmadum kuriga algo me program me genes teve dostaka guligen hama algo amuko hama te be phone handu floko aro mattaka handu akoldu mattaka mi bayan kodde bike kala waakata miyedo samani malum kurin handu fulkon arwana adalum vetu kuram medani alumenge aamu diriul mennu aamu diriul megge gotuga alumenge dosta vetu kuram gendani alumenna vetu vediya detin duhe gaduege midani bi balimadukamge halatu rajyege itura gosa mundata alumenna difawa bay luita mihar miwani madumadu anikkaves harukashi fiolataken elem fashafa alumen mi hadatuga alomenge farodi zimma war furihamiyan ada kurange bejehe alomenge mujtamauge salamata rakkater kamattaka alomenge mi farodi zimma ada kurange bejehe farodi zimma ada kurairuga mujtamauge maslahata taka visna iruga alomenge qabul kuranje haqiqataki mujtamauge maslahata ki alomenge wakiwaki farodunge ves maslahatu himaya veginda sababuka ehen kamun alomenge hama kama be farata ko medeva irshata ka egota war bodan amal kurange bejehe alumna beera deve kamuga we namas kommehen daanjege noni adive sama beera nugos kega madu kurmaki waram muhimmukame beera nukonna kamuga wani namas salamati gotun alam meje rakkater kamuga fiolatan alumen eluma samal kan denje adi majbur kame kamuga we namas adi majbur kame nun kamuga we namas ekamaka alumen samal kan denge beje gina gina addo masha safta her kamuga tum medeva irshata ka egota amal kurmanga dese faraluma handu ful karwa आज मैं तो प्रोग्राम बेल्लेवी थी वे सूर्या बेफोन वरब बड़ा शुक्र दन्नो वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।